Ka design ki riam yatho baya pher ka wei na ka wepat. Tang na wets. Ham maulai moro Shillong. Start your IES journey with India's premium IES coaching institute. Study from best IES mentors from Delhi face-to-face at ALS MIIT Brookdin Dhankiti. Limited seats only. Batch starts August. To register, call 9402102243. Kimat tung ini khmi shwa ya kimat khobor na ka jalla ka sarkar jalla haka khatnyu tarik unailar arjar arpsau kala le buram khaddu ya kamet badangsa jong menteri rangba barim gejalla usal sengsi marak kabalalong ha mini stadium jongga resibel para North Garo Hills district Kiriu pau khmat gibla poi syagani ke jingle buram gikentop yau menteri rangba ka jalau Konrad K Sangma ulam phang gayeng dorbar thau ain uthama Sangma Dr Mukul Sangma usaleng Sangma ubade MP Jongatura parliamentary seat nalor ki nongyalam ka Meghalaya Pradesh Congress Committee bad ki pai ba nong shong shnong jongari lom garo ka Meghalaya Pradesh Congress Committee haka khanreu tarik unailar arjar arpsau klasaspon ya ki arngut ki MLA ka party ki pakentup yau MLA jonga Nongstoin constituency uba Gabriel Walang bad yau MLA jonga Mauhati constituency uba Charles Marngar halor ka jingkeno bakila ya treilang bad ka sarkar MDA ka balong persya ya ki kendon trekam jonga party Haga Shiti Balasoi daka General Secretary jongga Congress ka kong wansuk aim lapan pau baka jing suspan ya gini ki arngut kalong hadin balayop diang ya ki kaipod ki babnia na ki block committee halor ka jing yadan menta jongki bat ka sarkar MDA ka seng samla maulai put muri rengkat ka jing yatreilang bat ka Kripa Foundation Haga khan riu tarik unailar arajar arpsau kala ajing hikai bat jing pensungtho halor ke jing shirkai jong drug ka kiat bat ka jing kerni di duma haga ni ka sngi la sakilang daurang ba shnong jong shnong put muri uba skim kongkliam u president jong village defense party uba s kongkliam u president jong seng samla shnong uba Humbert Rani bat kinong tre jong Kripa Foundation UMLA jonga Nongstoin constituency uba Gabriel Walang shwabon syasaspan hadon riusnem nakaseng Congress uladap ay CTA no kam kumu president jonga Nongstoin Block Congress Committee hagini ki khindiat sngi baladap yagani la pentikna do president jonga District Congress Committee uba Bormanding Nonglang hagajing ilang jongka Executive Committee ka party kabalalong haka khanyu tarik unailar arajar arpsau ha Congress Bhavan Nongstoin dagawai ka sor ka jing ilang kala tungno yauba Eric Carsanti kumu ad hoc president jongka Nongstoin Block Congress Committee Ka kanhun jonggi doktor ka Negrims Hospital kiberon hapo ka Shatri jongga Residents Doctors Association ka Negrims Nurses Association lembat ka Negrims Students Council dakawai ka sur kila penrem jor ya ka jingsha lebi jar pat sya peniap dusman jongga wai ka samla puli doktor kabala jah ka nongba Kolkata jongga jala West Bengal Kini kikan hun kila dawa ya ki bor sensyar jongga jela West Bengal bagi daiban penyo ya ka hok jongga ni kesamla puli doktor bat ban pentikna ya ka jing shingan jongga lek kawan bat ka syong kasa jonggi nong trei hagatnat ka kot ka khia ka dorbar shnong nongso pho opor mau prem bat ka dorbar shnong mau ba rengkat ka jing treilang bat ka Federation of Khasi Jaintia and Garo Peoples mau prem circle lembat ka Khasi Students Union mau prem circle kila thau da ka Joint Action Committee ha ka jing lek khnra haman lagi thliu yeng han nongso pho bat mau ba kila lap ya ki mender ki basa be ai ha po upur usam jonggi ni ki artli ki dorbar shnong Urang ba shnong ka nong sopo uba Johnny Karmaulong batu secretary uba Hardy Rentatiang rengkat bat ki video ba kila ringhi kila pentip bahaga jingkhenra kabala sedang nadu kapon riu beji mestep haga khanyu tarik unailar arjar arpsau lalap bagi don bungut ki barjela bomdan ya ki kot kislag babiang padon ru ki bayo ya ka epic daga ba shuyo ya ka no objection certificate na ki self styled headman ki bomshim la yo jing itu naga office jong em ga hima melim
Hapdeng ke jingkhenra ki nongkit kam jong ini ki artli ki dor brush nong ki layo kemru ya ki nong di pada ki nong di drugs. Ka dorbar shnong lom ding jiri haga step khat nyu tarik nailar arajar arpusau kala kendang bat penher kerat ia ki prangut ki barjala ki bawan na Uttar Pradesh ki badai ki Muslim ki bala ri tengen ha masjid hadin bakila syak kendang haga dorbar shnong mauba hagini ki khindiat sngi haga jing token kini ki prangut kila pla bakila lek sa shwa shnong ba tura bat haga shipau tarik unailar arajar arpsau kila wan poi haga shnong mauba bat sa haga ni ka shnong mentala jan shitio kunti mentapan ngini phai shagi mat khubor na kelengkari Menteri Rangba Kajala Karnataka Sidaramaya haga sngi sajan ula kena ba ulat jangka Karnataka ula syakrwat shabi haga sarkar kemi haga ba ula menjur ban pensitam yo Sidaramaya kum kajing ya subut ban penklem sarkar kajing menjur jong ulat thar varchan gelot ban pensitam yo Sidaramaya kalong kat kum kamokot duma bala ai da TJ Abraham haga jing kena ba Sidaramaya ula pendon kam bakla ya ka bor jong ki sengsan pertai badan hakaliang persyaha Odisha kila kena baka jingkhot ngobhaya ki menteri jong sarkar kemi ban pli perdaya ka program Gyan Sanskar Abhyas Karikram bat ai jingkren syaki MLA hapok ka assembly kalong persya ya ki kendon bat ka jingbem kenkor ya ka yeng badon buram Kiliang persya ki kentop ya ka Biju Janata Dal ni ke BJD bat ka seng Indian National Congress kila mi jendat na ka yeng dorbar assembly kum ka dak jong jing persya chairman jaga Indian Overseas Congress Sam Pitodra ulapan pau bagajing peniat one nation one election kam yahapan pentrai kam hakari kabayatli hakajing yapher para brio namar don bon ki nyam ki jingmani ki dostur ki kiten bat ki jinget kumta ka sarkar kam dai ban penbor ban peniatli yakari dagani ka rukam ka sarkar kemi gadang pek perman mentai ka jingpang klam monkeypox haka perthai ka bala mi biang kumta kala pen kre ban pen biang ki dawai da shen kum juru ban wanra ki lat jing yada khnang bakani ki jingpang ka nampur haka singi saja ka sarkar kala pen bena ba 4 don gani ki jingpang hari India nrai ka tanat ka koi ka khia kala pen kre na benta baro la ong menteri gani ka tanat JP Nadda Hadin ke jingja basngu trim men haga singi thok ding haga ba wayu khna pule kelas 10 ula dung pen mensau da katari yau para khna ba pule lang ha Udaipur ka sarkar Rajasthan lembah ketenat pule putih kala khang persya ban raya kino gitiar banep kum gitari lani ki khanshi sya school haga ni ke jingmana la aibori kino hikai bakin talasi ya ki plaskul jong baro ki khna kajing yaki jong ki doktor badang puli ha Bihar kala pentut lut ya baro ki lat sumar ha sing sejan ha ka ba ki medical college bat ki jaka sumar sarkar kila sange trekam ban penpau kajing ya snok tilang hadin kajing syak le be jot bar syak pni Abdusman jong ka wei ka doktor badang syak pentbet ha Kolkata kani kajing jab serkai kelawan ra kajing yaki ke bajur daki dekhot jong ki doktor batrekam ha ka sumar sukher Nalor kajing iki jong ki doktor ka Indian Medical Association ru kala shim bentalang haga singi sajan. Hadin baka United Liberation Front of Assam Independent lani bala tip lengkot kum ka Alpha I kala kam bakala bu hadu arf sauteli ki bom hagi babun ki jaka hajala Assam haga singi rakhi lailoj u Director General of Police ka Assam u GP Singh ula turwa busket sanlak tengka ya ki bawan syakmat ban ai jing tip sepang kitu gi badon keti ban yarap lani don benta haga ni ka kam pentrim kajing ai jing tip kala ban long halor mano basna mano bapun poi yaki bom syagijaka bat mano balabu yaki hangta Haga bayadai bat kajing syak le be ijat bat syak peniap dusman jang ka wei ka doktor badang syak pentebit ha RG Car Hospital ki doktor ha barok ka wei gari gila hot lawer ban khangdam ya barok ki jaka sumar like no ya ki emergency hadin baka National Commission for Women kala shem ha ka jing tokit baka don ka jing duna ka rukom trekam jang ki security ka jing penbiang ha ka lait kawan bat kara karong bat ka rukom ti pnia halor ka ni ka jingja Tungin ya pai pat syakimat kubor na kelen ke perthai.
Kaseng leno Hamas kala kentaj ya ke jingbu kendon halor ke jing Ukraine senge yasian bat kisipai gari Israel hanong ba Gaza hadin bakari United States kala terwa ban pelong ya ke jing Ukraine bat kiksiang nong penyesuk hak Qatar. Secretary of State jongga United States Anthony Blinken salet yu kejat arsngi kenti isya Israel ban Ukraine halor ke jing terwa ya ke jing Ukraine senge yasian. Kalami ke jingkul mar ke bejur hayeng darbar tauan jogari Turki hadin baka Constitutional Court jonggani kari mentau benai nailar kala kentaj ya karai ban wengno yukan atale naka parliamentary seat. Ka jingkul mar hayeng darbar tauan jonggani kari kala jahadin baki nong tauan kala ya tai halor kalawe jong dukot kaliang persya ubala sya set along hadin bakalami ke jingdawa ban wengno yu naka jinglong nong mi kman. Ki sipai jonggari Israel kila penyap kumba saupo hajar sangut gipaj ba nongsong shnong haganong ba Gaza layatu ga health ministry jongga Gaza kabala penyai daga sengle no Hamas. Ka Civil Defense Agency jongga Gaza kala ong baga jingter namding jongga sipai Israel haka singi sajan ka khanyu tarik unailar arajar arpsau kala wanra ya ka jingyap hadu khat sangut ki breu tang naga ju balong ying bagan top ya ki khandai ngut ki khna bat lai ngut ki ginthei. Jin hadu saus pangut ki breu gilayam nadu ka khan reu tarik ubnai naitung hadu ka sau tarik ubnai nailar arajar arpsau bat kumba arspa san pongut ki weipat gilayap hadin ke jingyaki ke badang beteng haga nong ba Dhaka jonggari Bangladesh haga san bat ka reu tarik unailar arajar arpsau lapan pau ka kaipot toket jongga United Nations Human Rights Office. Katkum ka kaipot kaba shiphousla bala ai kerteng ka preliminary analysis of recent protests and unrest in Bangladesh lapan pau bakidan hadu nriu spa san pongut kibriu kibala yap haga jingyaki kaba jur haga nikari kaba lam shadu uput baga menteri rambado jongkari ka Sheikh Hasina kan hiarshuki bat Petri Shari India. Hadu arpu saungut ki sipai jongga 22nd Separate Mechanized Brigade kari Ukraine kila pendam white hakmat ki sipai ke Russia ha Kursk layatu kalat pathai kubor jonggari Russia ka RIA Novosti. Kini ki sipai jonggari Ukraine kila pendam white hakashnong Kamorovka kabahab hapo katain Kursk. Ka Defense Ministry jongga sarkar Russia kala kamru bakari Ukraine kala dono hado arhajar praspa nriu pongut kisipai bat sauhuai teligi tang kila sya punjulor haka jingya kuntma ka bajur haka tain Kursk. Ki pulit ka Nigeria kila penlong ka jing twet ka bajur pan lap dien biang yaki arpongut ki samla pulit doktor ki bala sya rabor haka kenhun ki runar balaking atiar bah kat ba ki dang don halenti hagari Nigeria. Kani ka kanhon jong kisamla puli na ka University of Jos kabadon ha Nigeria kila sya rabor ha kajan mit singi palay ha utukpo kanong ba kabadon ha Benue layatho kanong aiktin jong ki pulit ka Catherine Suwese Ani. Ka anin kalayatho bagini kisamla puli kidai ki badang tumu banlek ya shimenta ha ka lempung ba kabajupun long shisin shisnem da ka Federation of Catholic Medical and Dental Students ha Enugu. Kumba prapongut gibriu kila syak peniap haka jing senret kuli da ka kenhun king atiar Rapid Support Forces haka wei kishnong haka jela sinar kabadon ha Central Sudan. Kajing hertma jonggani ka kenhun kalong ban rabor ya kisamla gantai nakashnong haka ba ki pai ba kila yang persya bat nakani ka daw kani ka kenhun king atiar kala senret kuli napang karhado bakalawan ra ya ka jing yap briu ka basirkai. Ka kenhun king atiar RSF kala sensyar yaki babun gibenta jong jela sinar kentup ya kenong ba singa kat ba ka kenhun Sudanese Armed Forces kala sensyar ya kebenta jong ka pangmingi jong jela sinar. Kat ba ka jing penkre ya ka jing Ukraine ya suk apedeng ka sengle no Hamas bat kari Israel kadang yai ka tenat sipai jong kari Israel kala hukum ya kipat ba ban mino na Southern Gaza. Unong aiktin jogatnat sipai gari Israel wa avike adre ha ukrwa balapan benapat ba kesing tok ding ula ong baka sengle no Hamas bat kiwei pat kisengle no kilasiat da ki rocket nakashnong jong pi syakari Israel
Nagani kadaw ki sipai Israel kin thom da kabor Persia ya kini ginong le kambaman. Kito gilong kimat kublay.